Kila don shibun ngot kilong keme na kishnong baper katany sning. Bakila lej ban senran yu wei barjela, ubaderu unong tray ka bandhan company, ubalasara ay kipulet ka sning. Kata hadin bagi dikot ka RBYF kila lej bad yu ka por bolarong syakawe na kayeng, kabadan na po kishnong sa adred, kabadan ha sning. Kakana halor ketika jingjala ong bahak te ka por bagi dikot ka RBYF, lambat kinong ilam kishnong sa adred, kila lej ban war jing tip na ketika yeng, halor ka jing lej ito yu barjela. Kensan lami kawai kalong kami bat kabalawan hakmat kabalaya dah itu ubar jela bat la kenoru bakala krentok meru ikut khot jong ka RBYF bat kinong ilam snong bat la ongru balada kidon kam ban keli na u hakaba kidon ni kanu kunu gijing keli kila ban keli naka om do te ubar jela bat kate gijing le da kate kalong kami kala pen bitar lep ikut khot jong ka RBYF bat kinong ilam snong kas adred namar kim yo alat watang ban keli na te ubar jela haba kim yo alat shu ban keli na te ubar jela na uwan bat sha umud ban lej kit khot ka RBYF bat nong lam snong kas adret kala pentip no marmar sikiplet ko umsning police station bat kala penlong ru ikiplet ko umsning ban lej sei te bar jala na ketika yeng bara u shathanat hakabala sakhiru bah ka por bara itu bar jala shathanat kilong kemi kila lej senran lang itu bar jala dakaba kila bermiam ru ban ai ejahar kalai kit khot jong ka RBYF em phim qua rồi Ngày ai ini social distance. Hadir bagi lagi obat yaitu har jong kani company Bandan. Ban kalek ini pisah hamal lagi snong tibadi hapo kani kari boy gejungi. Tingi layo bingkar marusa ba nagaleng jong kasnong. Nagaleng jong ki ka KSU jong ka sa unit RPF sa unit idon lang meni. Ba ngilayo bingkar marusa ba daliliru ngempat nom obsya manta ba kinawan yu kejat hakisnong mangun kalek pisah. Te namar ba kumakani opor fi ba uni Jepang COVID-19 udang pur udang sapriang jadi takadaw ba nakaliang jong isaru kum u officer jong kanika at posum sning nakaliang jong kiro laptha ayo ba hadu ba kanika situation jong ni COVID-19 kapat long normal impat sya eki barwan hamal kisnong men kalek pisa te kasongpat ha kajing start jong company sa bandhan nane ha ketuki nong ilam jong to company bandhan ban kalek pat eki pisa barwan snong andre barwan mahi maki hasnong yunam sya dalile nakapor sa kapor wat ka government dan ka sarkaru kalamana akum kini kipor ka sa okasyan te kilapa yangi kidor basnong ru bat ka CMC management ka corona bangin long adaka ban pai akum kini ki jingwan jo ki bre banabar te ngila partasnong ru banginom sya andre don pat ki longying nane ki briefsnong ki bayele persya wat ka insnong ru khamtam wat ka anjo government ha jaka bagi kongu andre kim nom pasngap ande ki wan man sya ki wan man manwara e kini ki bre banabar khamtam kini ki badegi iba nakapo company bandar bandom ka pisa ti daliliru ngunum sya bat ngikendem ye kiro banane sama ladang ngilap ngin ai daga patenge adu ba kin soto pa de ka jingsam ka ba kikile amar ba kat kumbang ilapoy hak tukal sport bagi lay obat na kaleng joki nasionong wat ban kelina urngi kamiyo namar ba itui kong bade ikong yo lang nong sik ipenri usaying tingi kamiyo on keliru ba wan ne de kata kanong rim bangi suspect ba wan na ka inong rim nakano ka jaka bangimtip yo wan na asam yo uni ka jupang udon hakamet jungu yo persepeng ya kasnong ka jungi mano ba makli ya kasnong lada jaw kong gata kasnong hi berkot kawai kan keno ba di kong yo lang no sik bawon ra yo ni kan jupang lambau ni ukat bawot pelek yang dipisa hagani company bandan